Sad idem da namotam najlon, novi najlon, pošto je stari dotrajao. Postoji jedna vrlo jednostavan, ali efikasan način da se provjeri odnosno pouzdan način da se provjeri da li je dotrajao nam najlon ili nije. Napravimo znači jednostavan čvor i evo ga, ovaj je pukao, znači ovo je stari, gdje mi je novi. Ovo je pravo bilo ono don't happy be worry, ovo je novi, bio mi je u autu. A ovo je stari i vidjeli ste kako je pukao. Sad kad novi provjerimo, čisto jednostavno čvor. Nisam ga ni napravio. Ovo je se nekako i cakli više. Vidite, ništa se ne dešava. Ovdje imam najlon 0,22, 4,3 kg nosivosti i 500 metara, a rola mi je neka obična 0,18, 200 stane 0,20, 0,22, 133 metra. Dovoljno. Znači na to ono što moramo pripaziti, kolika nam je veličina role i da onda kupimo odgovarajuću dužinu nailona ili strune. I onda ovo nemojte zaboraviti preklopiti ovako, jer ako ovdje zavežem onda više ne mogu provući nailon ovuda da namotavam. Ako imamo dvodijelni štap, uzeti samo jedan dio i provući kroz ovu prvu. Recimo ovako. I vrlo jednostavno napravimo ovu omču. Odnosno mislim da ovo nije omča, ovo je, kako se kaže ovome. Ovako. I 2 puta provučemo radi sigurnosti ovuda. I to je to. To neće nigdje. Sjećemo ovaj kraj. I ostavimo uvijek ovako 2 centa, 3, nebitno da li stavljamo novi keder ili u ovom slučaju najlon uvijek to radim, jer ako bi se još malo doteglo da se ne bi izvuklo. I onda vrlo jednostavno ovako provučemo glavni dio najlona kroz omču. Kad to stavimo oko špule, onda se ona znači sama se steže, vidite. I tu onda ne može nigdje. Prvi par namotaja ću morati držati ovo ovako, pošto je špula jako klizava. Može se evo prvi par namotaja, znači samo da ufati i da drži. Sad bi već teoretski trebalo moći ovako. Znači ovdje ću malo da držim sa rukom ovamo gore. Da bude i preporučujem ovako da se uzme kanta, znači da ne leta svugdje. I ovako stavim peškir preko toga, znači da nam bude uvijek našpanovana ovaj najlon. I sad lagano ću samo namotavam. To je to. Ako si iskusniji već ribolovac, možeš namotati znači skroz ovdje gore do kraja dok god može, dok ne bude počelo preskakati ovamo gore. Ali ja iz iskustva znam, čak i ako si profesionalac, kad namotam skroz ovamo gore, uvijek sam morao opet skinuti najlona, pošto ovo mi je sasvim dovoljno, jer ipak dešava se da pređe znači najlon ovamo gore i onda se zapetljava i stvarno nije ni potrebno uopće. Znači tu dok se vidi ovo crno, kad prestane ovo crno da se vidi ovdje, onda je sasvim dovoljno. A evo ja sam čak, možda će i ostati malo ovog crnog, ali još ću malo namotati pa ću vidjeti. Eto ga, znači namotao sam dok mi nije nestalo to crno, možda će čak biti previše, pa vidjet ćemo sad ovdje u ribe, ako bude preskakalo pokazat ću na šta mislim, ali uglavnom to bi otprilike trebalo biti to. Što se tiče strune, tu je malo drugačije. Imamo već špuli koje imaju okolo gumu i tu ne moramo ni na šta paziti, znači možemo direkt da namotamo strunu. A kod većine ovih klasičnih špuli one nemaju, one su glatke i u tom slučaju moramo pripaziti, pošto je struna isto mnogo glatka. Može se desiti da nam komplet namotaj prokliže kad nam riba uzme, naročito ako uzme veća riba. I u najgorem slučaju tu bi mogli to zakočiti rukom, ali nije to svrha toga svega.
Tu postoji jedan vrlo jednostavan način, odnosno dva načina. Prvi način je ako imamo recimo veliku špulu, znači imamo veliku rolu ako pecamo šarana ili šta ja znam, pecamo sad mladicu, štuku, tako neke veće ribe, pošto je struna skupa, da ne bi sad namotavali komplet strunu od početka do kraja, neki uzmu i namotaju najlon. Ali kod najlon mora biti, znači ako ćemo da ima istu nosivost, mora biti deblji, jel? I to ne možemo raditi. To govorim iz iskustva, pošto sam to jednom radio i onda kad prvo namotaš deblji najlon, pa onda kasnije kad ide struna, ta struna se nekako ne namotava ravnomjerno, pošto imamo velike ove brazde između od najlona i onda se usjeca tu i nije ravnomjerno i kasnije kad zabaciš za petlja se i tako dalje i tako dalje. Tako da moramo uzeti istu debljinu najlona. Ako uzmemo istu debljinu najlona, imamo manju nosivost. Što isto nije problem jer u većini slučajeva nikad riba neće odnijeti strunu do te mjere da dođe znači do najlona. Ali ja to ne volim da radim, pogotovo ako imam manju špulu, volim namotati direkt komplet, nema veze i ako me skuplje izađe, ako mi više treba strune. Jednostavno tako ja radim, a stvarno nije potrebno, znači može se i prvo namotati najlona do pola i onda od pola strune. I u zavisnosti normalno koju ribu lovimo treba malo na to pripaziti šta želimo. A ako želimo direktno da namotamo strunu, tu postoji jedan vrlo jednostavan način. Imamo ovdje ovu molersku traku, pošto je ona hrapava, uzet ću, znači sa strunom ću izmjeriti koliki mi je obim špule i taj ću sebi komadić osjeći i tolika mi onda dužina treba trake. I pošto je traka malo šira i nije baš dobro pasio, sam isto uzduž malo skratio, tako reći širinu malo prilagodio i onda je, vidite kako je to lijepo pasalo. Ostalo je tu još malo prostora između, ali to ništa strašno nije. I jedini nedostatak, tako reći, ove metode je što poslije ako bi kad skidali i stavljali samo najlon ili nešto, ostane ljepljivo od trake, ali to se može skinuti sa razređivačem, benzinom, nije bitno. Znači nije neka frka. I onda na kraju isto kao i kod najlona, evo ovdje se samo još malo bolje vidi, napravim omču i što je kraće napravim, to je nekako finije, lakše provući. Kad se provuče, samo prebaci se preko i ona se znači sama onda stegne tu i nema joj mrdanja. Na početku malo s prstom predržim to i da uhvati, da se ne kliže više i rest stavim onda na rolu i namotam kao i kod najlona. Jedino što bi još tu uradio, stavio bi u kantu vode, znači da namotavamo već strunu direkt vlažnu, pošto struna je drugačije se ponaša od najlona, tako da bi je direkt namotao vlažnu. To bi bilo to, mi se vidimo sljedeći put, vaš AK Fishing.